Urakaza neza hano kuri YouTube channel yitwa Key Message 250. Tugiye kurebera hamwe rero amazina y'umuhungu atangizwa n'inyuguti ya B. Aya mazina akaba ari amazina meza cyane. Ndakurarikira kubana nanjye muri iki kiganiro. Njye ugiye kukikugezaho nitwa Umulisa. Izina rya mbere ni izina Belet. Izina ry'umuhungu rikaba rikomoka ku mazina y'icyongereza risobanura amakimbirane. Izina Bo ni izina rigufi rituruka kuri Bogar mu gifaransa rikaba risobanura mwiza. Izina Benjamin ni izina rikomoka mu Giheburayo risobanura umuhungu wo mu majyepfo, nanone kandi rigasobanura umuhungu w'ukuboko kw'iburyo. Izina Benet ni izina rituruka kuri Benedicto rikaba risobanura umugisha mu rurimi rw'ikilatini. Izina Bentley ni izina risobanura ibyatsi byigonze cyangwa se ibiti bikikije ubutaka, rikaba rituruka mu Bwongereza. Izina Brandon ni izina ryakomotse mu Bwongereza risobanura umusozi utwikiriwe n'indabyo. Izina Braden muri Irilande risobanura umunyabwenge. Izina Blackstone rikomoka ku cyongereza risobanura umujyi wa Blaka. Izina Brody rikomoka muri Scotland no muri Irilande rikaba risobanura umurinzi. Izina Bryson ni izina risobanura umunyacyubahiro. Bernard ni izina risobanura intwari cyangwa se gukomera. Izina Bernard rero rikomoka ku ijambo ry'ikidage Bern. Izina Bren rikomoka ku kigereki risobanura umuhondo. Izina Bert risobanura kwishima, naho Boswell rikomoka ku cyongereza rikaba risobanura hafi y'ishyamba, akaba ari izina ry'ahantu. Izina Brino ni izina rikomoka ku kidage rikaba rifite rero ubusobanuro butandukanye, aho twasanga nko kurinda cyangwa se umukara. Izina Baldwin ni izina ryiza cyane risobanura inshuti itinyutse, rikaba ryaravuye mu magambo y'ikidage. Baldwin rikunzwe cyane rero mu gihugu cy'Amerika no mu Burayi bwose. Irindi zina ni Barak. Izina Barak ni izina riboneka muri Bibiliya, rikaba rikomoka mu Giheburayo risobanura umurabyo, rigasobanura kandi umugisha mu rurimi rw'icyarabu. Izina Bazile ni izina ry'ikigereki rikaba risobanura umwami. Izina Baila ni izina risobanura umuntu utanga ibicuruzwa. Izina Bogar risobanura mwiza, naho izina Bellamy ni izina rigizwe na Bell hamwe n'ijambo Ami. Iri zina rero Bellamy risobanura inshuti nziza. Irindi zina ni Benedict. Izina Benedict rikomoka ku kilatini, iri zina kandi rikaba risobanura umugisha. Izina Body nubwo rifatwa nk'izina ry'icyongereza ku munsi wa none, iri zina rifite inkomoko mu gisankriti rikaba risobanura kumurikirwa. Izina Bram ni izina ryakoreshejwe nka verisiyo ngufi ya Aburahamu. Izina kandi Bram rizwi cyane ku isi yose kandi rikunzwe mu mazina bita abana b'abahungu. Inkomoko yaryo ni Igiheburayo, ibisobanuro byaryo ni se mukuru cyangwa se w'amahanga. Izina Bria ni izina risobanura igihuru cy'amahwa ya roza zo mu ishyamba cyangwa se zo mu gasozi. Iri zina rikaba rikomoka ku cyongereza. Irindi zina ni Brix ni izina risobanura ikiraro. Izina Broderick ni izina risobanura umutegetsi uzwi mu rurimi rw'ikidage, naho muri Irilande rigasobanura umuvandimwe. Izina Broderick. Irindi zina ni Bronte. Bronte ni izina risobanura inkuba. Bronte rero bisobanura kandi gutanga impano, rikomoka mu kigereki. Irindi zina ni Brooks ni izina risobanura amazi cyangwa umugezi muto, ryakoreshwaga ku muntu wabaga hafi y'umugezi. Izina Becca mu cyongereza, iri zina risobanura umutetsi. Izina Bala ni izina ry'igisankriti risobanura muto. Izina Bernabe ni izina rikomoka ku izina rya kera ry'abagereki. Iri zina kandi riboneka muri Bibiliya, rikaba risobanura umuhungu w'umuhanuzi. Izina Bernay rifitanye isano n'izina Bernard na Barnabas cyangwa se na Bernabe, rikaba risobanura ukomeye cyangwa se umurinzi. Izina Baz ni izina risobanura umwami. Izina Beni ni izina rikomoka ku mpine ya Benjamin na Benedict, rikaba risobanura rero umuhungu w'ukuboko kw'iburyo cyangwa se umugisha.
Izina Bernie ni izina riva ku mazina Bernard, Bernadette na Bernice. Ni izina rero dusanga mu bihugu bivuga Icyongereza ndetse no mu Burayi bwose. Bernie risobanura byinshi, twavuga ubutwari, gukomera no kuzana intsinzi. Naho izina Beef mu rurimi rw'Icyongereza risobanura gukubita. Naho izina Billy ni izina risobanura ubushake cyangwa se kwifuza. Nanone kandi ku rundi ruhande risobanura umuyobozi cyangwa se uburinzi. Iri zina rero rirazwi ku isi hose, cyane cyane mu bihugu bivuga Icyongereza nka Amerika, Canada ndetse na Australia. Izina Blaze ni izina risobanura umuriro, rigasobanura kandi urumuri. Izina Bon ni izina rikomoka ku ijambo rya kera ry'Igifaransa bon, rikaba rero risobanura byiza. Naho izina Brady ni izina risobanura igituza kinini. Ku rundi ruhande hari aho risobanura umwuka, rikaba rikomoka muri Ireland. Izina Bailey ni izina rikomoka ku ijambo ryo mu Cyongereza Bailey, izina rero ry'akazi risobanura umuhesha w'inkiko. Izina Black ni izina rikomoka ku ijambo ry'Icyongereza Black, rikaba risobanura umukara cyangwa se ibara ryijimye. Izina Bobby ni izina ryiza cyane ry'Ikidage, rikaba risobanura icyamamare cyiza. Izina Brad ni izina risobanura kwaguka cyangwa se mugari. Izina Brett, iri zina rikomoka ku Cyongereza risobanura Breton, bivuga umuntu ukomoka mu gace ka Brittany. Izina Brian ni izina ryiza cyane ryakomotse muri Ireland. Iri zina rikaba risobanura umunyacyubahiro. Hari aho kandi risobanura umusozi, hari naho uzasanga barisobanura muremure cyangwa se imbaraga cyangwa se gukomera. Ni izina Brian. Izina Bliss rikomoka muri Scotland, risobanura ukomeye. Izina Baishan ni izina risobanura icyuma, naho Balan risobanura imvura. Bensi risobanura gutsinda. Benito rituruka mu Butaliyani no mu rurimi rw'Icyesipanyol, rikaba rero risobanura umugisha. Izina Beren ni izina risobanura imbaraga, rigasobanura ubwenge mu Giturukiya, hari naho uzasanga risobanura ubutwari. Izina Berk ni izina rituruka muri Turukiya, rikaba risobanura gukomera. Naho Bertil ni izina rikoreshwa cyane muri Scandinavia, bikaba rero iri zina risobanura umutegetsi mwiza. Izina rindi ni izina Boris. Boris ni izina rizwi cyane mu bihugu byinshi by'Uburayi, cyane cyane mu Budage, rikaba ariko rikomoka ku izina ry'Iturukiya ryitwa Bogoris, rikaba risobanura icyubahiro cy'intambara. Vugwa rero ko kandi Boris ari izina ry'umuhungu ukomoka mu Gisirave cyangwa se ku bacakara. Niba rero ushaka gukangurira umwana we gukomera, gukaza umurego mu gihe ahuye n'ibibazo, Boris ni izina twamuhitiramo. Izina rya nyuma ni izina Beckham, rikaba risobanura utuye hafi y'iriba. Iri zina rero Beckham ni izina ry'umukinnyi w'umupira w'amaguru uzwi cyane nka David Beckham. Iri zina rero rikaba rifite inkomoko mu rurimi rw'Icyongereza, nanone kandi rigakomoka mu guhuza Beck na Ham. Ijambo Beck rero risobanura umugezi, naho Ham bigasobanura inzu cyangwa gutura. Nakoze kubana nanjye muri iki kiganiro cy'ubusobanuro bw'amazina atandukanye. Mbasabe gukanda subscribe nimba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel yacu, naho ubutaha murakoze cyane.